Isi au fai pese i o leva e pei nao lea pa fofonga la oi le puni ala wa benino tia fau ai fa fe fea fa le fatu e nari mai dia po mai ma atunua ai me uma pe a la bana tapu to to chill le due pi male fai aso serenaders asuao felice Micaele Tangi mai sa sai le fui fa chasio mali o matina bele tende la lele wanga tu nei le balele tia ma sino so say fai mai o heavy tamba Rosa bye bye. E vai le mataofi pe ana fai ai tuma. Ele avia in fai mata ai via ai fa. Le Rosa ha il fatto tawa. Fatima pole au mai moa. Male tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o si fofongo la tru le 2AB.
tai o manuia le lofa ma le anga le lei o le tua, ia i le nei fo ia su fou ma le nei tai au fou, ma lo le soi fo manuia, ma lo fo i le langi e mamai lo taito wa tunu. Ia i le nei tai au fou o le aso lulu, ia le aso lua si fulmariva le nei o ke topa lua afe lua se fulurima, fa ma lo le fo lau, fa ma lo fo ia i lo taito wa tunu, ia vi ia le tua ua mawhai o ne taito wa ulia mai, le nei tai au fou, ia o se tai au fou foi, ia ono le anga le lei o le tua, ia awa foi sa, ia i leo tātou wantunu i le po ane po, i malolonga, ma le ta o toa i tofanga, ia o nisi foi sa whia ngai mati ute mga ruenga o le po ane po, leo mo tau warunga ina le nei tai au wha malo atu, wha talofa atu le tātou por kalame, a meise o le tātou wala leo nei, si ufonga o Samoa, ia a meise o la wala ata le TV iwa. Ma lore soi fo manuia, le nei wa tātou wauria maile o ngā tutono, le nei wa yaso, ia i tiute, o ngā luenga, o whaiva foi e mese foi o lava singa o le tātou wa tunu i le nei a solulu, le o ngā tutono le nei wa yaso, ma lore soi fo manuia. Fifia le tātou por kalame wha talofa, ia maufa lofa, i lo tātou wa tunu, a mata mai lava i taitai o le tātou wa tunu, ia i tupu matamali i whale uporu mwhai launga whale tupu matausi, ia me se foi, ia o le tupu langa lalo vaoa, whapea le malo se le nu. Ma lolo soi fu manuia, a materia foi le tautua ma le mnanga le nei, a le tātou wala leo le si ufonga o Samoa, porkalame masani i tai au aso te itasi, tai toluaina, ia ma le mamalu fe maranga i o le atunu, ia me se ai, ia o tūlanga o tiute masani o le tai au, ia ma le fautuanga lava ia, ia i le mamalu le tātou atunu i tūlanga i le usua i le tuatele. Ma lo le soi fua manuia, ma lo ia i le nei fo i tae au. Ia i le tali tonunga ua ma lei fua mai, ala fai mai lo tātou atunu. Ia mei se ai, ia o tāpenanga masani o le tae au, tūlanga i tāpenanga o le whanau, ia o tāpenanga i tiu te mga aluenga. Ia mei se ai, ia o fe au masani, whātalofa atu fui, ia i tina, ta mama tutua, alu tātou watunu, ili nei vaenga o le tae au, ia i la o tau fo i pito la au masani, ia o le nofo te talo, nofo tāpuai, ia o wa fo i, ia lu tātou watunu. Ia pe iau na, ia i fo ili nei vaenga o le tae au, ia il mambalo le atunu, ia i, ia sausi taimi tala le tātou le intefoni luata si whanua o fa talofa masani, ia i le mamalu le tātou atunu. A mei se ai, o whamanuianga masani le nei vaenga o le tae au. Ia pea le i le tātou walau talofa. Malo, pai. Ia, malo soi fu manuia. Palauli. Malo, whawhetai le alo fo le kua le mawalo malo. Ia, mawa fo so mako wolo. O le vi ingai fo i le kua. Ia. A le upu al fai fea ngi kaya. Ai le loko maulalo. Kere saul malo la. Ia. Mongin fa mau. Mone. Lalo asa i den malo. Ia, ngonga le vi ingo le ri o le sa wale. Ngonga ia yang au ngo fa fale le malu la kum ka fa yo idea. Ya ai fa kalo fa kungi kaya sunga fa fenga umalava mo la ko fa kua fa kai kalo. Ya fa penga fa kalo fa sunga ya isoli ya lo fa fonga mai pa ia le ainga alo fa ku la sunga fenga. Ya alo fa fo inga ka ko paanga. Ya no se lava la fa ukanga inga kinga ngai kamal la ko fa yo fo. E le fai ngofier kalo mangu awa ka ko fe au mo ka ko ngarwenga. Ia. Ya whakaro whaku nge kai au fau. O lo ko malos, lo ko soi fua makua kuru i ere kua. Ya wapenga o whakaro wharkinga yarika. O la wai whafo e lo mokua. Lo malanga lo mtua. Whalongolonga pola kai mesa wai ka ko o iei vai. O skak kaunga skak kinga. E reo ngi kupe ka ko o kak whairoa i e. Ya alo whaku mo o kinga rika ngai se mo mai a kungo e mamau. Ya kak koi whairoa i le alo whaureri. Lofa ya tile ngai kukuila. Lofa whauri sunga whawhenga ngai a whaariri le siwao ma whatua. Ya alo whaku lo mangia sio ka kongu. Whakai kalo mangia ngu. Ya lo foi panga masangia o ngong ya o le video o mau malo mo si on kaus ya va penga foi ya dia inga alo fa ku skala inga ya dia inga o le mau lo swaf ya lo fa ku mo nga vidi mas kam
ia makala ko fa se wanga lo kwa o ro de ko sa unga so ia ro fa pa nga uma lava inga ko moku ia fa pe vo so ma ko moku ia ngong yo so astai ia fa pe nga foi kala nga ia ro ro kai nge o ke vidia ku kwa e mai ai almene yo vole Michel tai o mare yo e mo le wila ia nga ko kwa kapera mo ria o la mai le wila ia maka ki al mengo e fa ia mai yo wa ko yo me lo loko ai mala mai le wila kai la mo le wori e fe me le fa ia mo ka o ko kai Idi mo ia ngare kwa ka o ko le ngonge va ai fingera la fa idi ia la le la kulpiki apu e mai kula nga kai wo le la va o ko la fanga ia mo ka mi sei ia vidi mai alo fa ku se un pele ngai vai lo polo ia kala nga ia ko nga va ya so mo le kaus ia le mo mu ese mi se un kaus pa ia mo le malu se un o wa fa singa le alori mo le fongo lilo mayava e sar ka ulu foi mo kolongo ia va pe foi ngo fari man ngi ko mo le mo ko ia kapsi le fai la o ka mai kai mo wala ko fa ku pula ko fa le tua tai ia mo wala fa ka nga war ngi yaso ia fanga ngai nga pe o le ko sklai tai lo ia war par senga ia mo se ka ko ku ia fa ka lo fa le va ku ngi vai roi polo alo fa ku mo le o nga o nga ka pipi aku yo kolangi o maui po o le fa ka le aku ia sale kongi po le al ki me ka ngu mai ai o yo sale kongi ai mangingo la fe ko ayo mo le falai ke pua mo le falai ka masaka o ka ku karsi ia ia la ngole mi o nga sale kongi le fi le sa wam fa tu lo mai menga ia la nga aku vo vo de si o ngai ku nge so va yo le fa mu inga le me o le fa muinga ia ale mau si nga si ia le la lolangi ia ai ro fa tai fa tai ro fa ku ia fa so ia yo nga ia fokia ia fa tai mai manuel ni tai au ta to fe loi pe ia fe loi pe ro fa ku ia so fu ia le sunga ia mai lolonga e mafuta mai nai le moteli se la fai vai lo palauli ia pe o le Talofa masani la vai ile ni vai ngole tai au ia me sei o ni se tato pa anga ia le foi bota u mai ia le na foi wa ia foi nga luenga masani o le tai au ia me sei ia o le sunga le ia mai so se taimi ai vili mai tai au fa pe mai la wa ke le lopo la wa e mai nga kai pole me ole fufu e le monga ya so fu manuia mai ya le nei vai ngo le tai au malo so fu manuia ya o nisi lavo tatu Talofa ya me se ai ya o nisi o tatu fa manuia pe o tulanga na el tatu por klame ele ngato tatu Talofa i nei o tatu ainga pa anga i samone me se ai ya o tatu ainga lo fa pe na mai moa ya ma fa long mai fo ia tunu mau e fi ai Talofa tu ia mali o lungia fa pe mai good morning ia mafuta mai nai i Las Vegas ia me se ai Talofa sa ula fale ia o yulu fale Talofa sa ula fale fa pe mai ma lor so fu manuia o lo fa longo mai nai Panglong i Russia ia o Lucia le mafuta mai ai ia se tasine o tatu pa anga Tamara Mikaele Talofa good morning manuia i lau fionga ile nei tai o fou faftai le tua o tatu o lia mai le nei aso fou manuia te ute mga luenga o whenga iai God bless fa manuia fo le tua ia ile nei fo i aso fou ma le nei tai o fou Tamara Mikaele i te ute mga luenga so se malo le atunu o lo mwhaia na Talofa mai ia mamai mo mai ma lo se fo manuia motu sae tai au manuia i le tatu whainga malo i le motu sae tutui le mamnua ia wa le tatu wa solu la wa solua ia o lo le tulanga fo i tapenanga masani ia o tiuta mga luenga e mese ai ia o tapenanga masani o le taiau la to wia o lo manuia lava Samoa nei ia po sio matou fo i motu ia sio matou fo ia tunu ia ele ia se me o lo tatu vevesi ai paula va vaenga lena tali e lu tatu tunu mantua ia o le lava i aso fanga solo mai le amtanga o le neiva i aso le na o mai ana po o le tautua ma le mnanga masani a le tato wala leo ia ma le tato wala ata
ia le TV iwa ma le siufonga o Samoa ia tu sa wato tato fasalonga ia mai le usunga fono po le fono ai foi o le fono au fai tu la fono le tato watunu le parmene ia pe o le na amata mai ai le lava yaso fanga solo mai ai le neva yaso ia vi ia le tua le ua tawalunga ina ma le maduia ia fa pa lol te talo ma e le fontanga il pona po wa afaliva lena tawalunga ia fontanga il pona po ia ma le fuafuanga ia o le tūlanga foi lele ia pasia le Talofa tau le tupe luafe lua se fululima luafe lua se fuluono e pe o le fuafuanga na le santa oto i le finangalo le tātou malo e misi foi le tātou pale mantua o le masina ato lava le nei lena pasia i le vaenga o le tasi o lima foi lele o le whaavai tūlanga o le emergency budget ia po le talo tupe whaavave pe whanatinati ia ono ua mai ale lua sifulima pasene foi lele lena ia ilo tātou atunu amata mai lava le taimi lena le mwhaiona pasia le Talofa tau le tupe ia ilon piliota lena ia e o mai lava ia i le masi i le vaitau o le palota whaasolo mai lava ia o le pōan pōla lena pasia iloa le Talofa tau o le tupe luafe lua sifululima luafe lua sifuluono ma e a foi fofola fina ngalo manisio mamalu a faipule me se foi inisio mamalu o suyu sufono i tūlanga Talofa tau o le tupe le alawa pasia ia ua solonga le lei foi ia ole a whanga solo loa ia polo keti ia o fuafuanga ia me se foi leo au nanga lau tele a so se mtanga wenga le tanto malo ia man fala potpitonga ia tu watu ia le au nanga ilu malo le tato watunu a wai pe o vaenga ia lesa tele na tau fia ai ia nisio poloketi ia o nisi foi o fofuanga ona te tau na pasi mo le Talofa tau le tupe loafe lua sifulima loafe lua sifuluono le alana pasi el po e fa malo to el tato tu mantua o vaenga fa pene ele mo fai ona tino mai ia pe mo fai foi ona taunu ia e au no le tapo inga ma le tatalo le tato watunu ia i le au i le po ia so se temi lava ia le alana e ui lava ina ia i fina ngalo na langa lunga la lo ia aina toe fofola ala mea lava ia tato pale mene le na whaafonga foi ia i le tūlanga pe o na ia nisi o whaafita auli ia manisi foi o vaenga ia vi ia le tua ia ele pisa moa o isi atu ufoi a ona na ia tūlanga foi o fete na inga pe e selfina ngalo le si vaenga e se foi manato le si vaenga ia ona tau fai lola ia tau fa tupu se vesi po se misa voi le ia le tato mo mawina tele na ripoti to ia tato tala mai tu no mama isi atu moto le Pasifika fa pena e ke ia le feo ai olima ia ai fa tailo tato watu ia onole ia ile to fa le tua ia male tūlanga foi lele o le whaatō whana inga ia male nofo file mu male nofo whalo fani ia pei foi na tātou iai ia i le whanutanga foi o nisi o mata upu sa tala noa ina malanga o le vaias o le teimi foi lele ia o tūlanga o la fonga ia e meise ai ia o vaenga i e whaaleanga ina il tamali anga o le sitangata le anata ele to tala noina ia mta upu ia pene le isi sui fai pule le sa fai ele fai unga le fong fetalai ma le parmene le sona o le o sila fui le te ita yo le tato watunu se awala e mfai ai ona tau fiofia le vaenga lea o famtalanga le lafo i lunga upenga te fai langi ia pe ia foi vaenga foi ia le wola sila fia tu lo ni ta telefia tal no ai tu langa fa pena ai o vaenga na lo sila ia le tato malo ia me se foi ia te tai le tato watunu ia o tu langa fai ai ona talepe ia pe fa muta lo le vaenga ia fa malo to foi le tai ita u mala volta to watunu le sala to velo aso uma ia me se foi tala no ina nisio mata ia o vaenga fa peni ia te tauna lau sila fia le tato tunu awa
o tātou teitai, ia a whonoa o tātou teitai, ia o le manuia lau tele, e pei o le tūlanga na lena iai, ia le tātou whainga whiwhiringa lena le ima mao tunei, o a tātou sui, ia po o tātou teitai ia mai, o umana whiwhiria mai tu malo e lima suma tesi, ia o ila tau, ia e wha leo ina, e wha leo ina, fina ngalo, o manatu, ia o ni vaenga wha lele, ele ngate tonu o le afioanga, o afioanga te itasi, o i tū malo, ia le fo i laua, sila fo i la tātou te itai po sunga i whaipule, ia po sui mamanu. Vaenga lau telefoi e manuia lau tele ailu tātou atunu, i le tūlanga, i le tūtau wa onga, so i fua malolo ina, a tina ina o le atunu, tūlanga o polo keti te tele. Ia e mese ai, ia o le tūlanga fo i lele o le fufuanga lo ele tātou malo i le whaua o le poloketi o le miliona. Le walua miliona, ia e mese ai, ia o le o se ati nae po se poloketi e manui ai lo tātou atunu. Ia e le ngata fo i lea o le ai fo i lele o le tātou malo i le tūtau whaatoanga e ma le tūtau whainga whaiva e piho vaenga ia e whapena ona te pataula i ele tātou malo i e tau mwhai ona tele ni whai tutoa mo tātou maketi fafu. Ia pe o vaenga le nā ua tala noa ina fui nei vaenga le taia. Ia ona le po ana po le na tawalunga ai fui ia le fono usu o le tātou atunu. Ia amata mai lava le na whaafonga i le tātou atunu, amata mai lava le asunga fua lava i asu. Ia le alawa i ele fuafuanga o le aso lua, aso se fulu ma le ono te sema o le tausanga le nei. Ia li tūlai awhaliva. Ia o le ato e ntawa o fia e foi, ia le fono usu o le tātou atunu. Talitonu pei o le fono mulmuli na o le nei tausanga. Ia talia e foi la ia le kālena fou o le tausanga fou. Tūlanga ia o le vaevaenga, ia o le fono usu o le tātou atunu. Ia mea lea, whamalo ai. Whamalo ato le tātou atunu. Malo te talo, malo foi onu sai. E le whaingo fie foi. Ia le tūlanga marapito la awi o le tātou atunu, ia o le te talo matu atu i luma o le tua. Ia whaiva matiu te o tātou te tai. Whamalo atu i whatalofa atu i le sunga ia mau malo, ma lata wa inga i nai whale asiu, ia me se fui nei o tātou pa anga masani, ia o lo mwhai o na whaafonga mai. Ia le ngata i samo nei, ia me se o tunu ma mau. Muli anga tele peni amina, muli anga le apaifa pe mai good morning, malo le usu le nita e au whaafitai, ia mole avanoa fia mo moli atu alo whaanga isi o matu te maa matua ia le apai muli anga i laulii whapia fo i o matu a inga atoa. Alo whaatu uso ia o lo o mawhai o na mavuta mai na i New Zealand. Ati nai sila whapia mai good morning. Yeah, and watching from Auckland, New Zealand, manuia le neita e fo. Marina Masanga, so i fo manuia ia i laua fionga. Ia me se foi o whasala longa le nei tai au matango fie foi le nei aso, ma lo foi le ngā lulu e Talofa lava God bless. Tua lima ia whape mai tai au manuia ia i lau sunga whaftai, ma lo so i fo manuia mantua. Ia whatalofa atu inisi o tātou mamalo le atunu o lo mwhai o na mafutu mai atunu o mau au se Talia, New Zealand, Amerika. Ia i eilisi a tātou whatalofa le whatalofa mai nai i Lucia. Ia o atunu te tele o lo whapenao na au mawai, ia o lo susu e lava le whaamalama, ia ma alofa mai foi le tātou atunu, ia wale tausinga o ainga, tausinga o matua, ia o whalave lave, ia wa e pei o le mea mua muhale e tele ina o na vala awaina i o tātou ainga, ia o tūlanga foi e o whalave lave, ke i hawa mai, se vili a kwa le ali, se vili a kwa le mai kai le yo, ia whamalo, e le whaingo fui la au taupito la au, ia o le tautua ina, ia o nei o tātou a inga i Samoa nei, i tūlanga, i so se vaenga, wha i poiponga, o sao whai, o maliu, ia ma so se wha lave, lewa tātou iei fui, o lewa, le toi mamau fui e tau walunga le nei aso, lewa toi lua aso, le nei masina, ia ma ea, ia o le whai unga le vai aso, a matai le masina fou, tātou au lia le whai unga, ia o tātou tūlata fo i le whai unga le nei tausanga, ia maso fia, o le tūlanga le nae e se ma le vave so le o le nei tausanga,
ia ai o le tele o me sa tutupu ai ia le tātou a mata mai lava le tausaga sau ai lava ia o mafufau la ia ka ika ia nei tausaga ia o le tulaga i le palota ia saua i lava ia le aua o mai lava i nei taimi tele i o vaenga sa tula'i mai fo'i le nei vai tau ia ma le nei tausaga ia meisela le aua lama fai ia o le pei e tele i fa'amoemoe te tele o aiga e tele ni fa'atautaia ia i fai'uga o tausaga ia pei o saufa'i o faipoipoga ia po fa'apoipoga e fai nei ia pe malaga fo'i fape fa'apoipoga e fai niusila po ausitalia po amerika ia o tulaga lana ia e fa'apena ai ia o ifo ia iloa ai mo meo aiga fealofani o siosi aiga ia fa'atalofa foi niksi o le mamalo le atunuu pe afai o lenā fa'ato'amaua mai tatou fa'asalalauga ia pe o lena e taunuu mai le ponapo pena e taunuu mai foi o nei le vaveao ia malo le soifua manuia ia vi'ia le atua naua to'ai taunuu mai fanua ia ua fa'apena ona feiloa'i ai ma'aiga mauō ia meise fo'i tulaga o asiasi ua iai le sitagata e sau le vaitau nei ia fa'ako'akoe alu a le tausaga fou o le aua sau fo'i e malōlō sau fo'i e mafuta ma'aiga ia fa'amanuia le tua ia mesili to'ai taunuu mai manuia a o nisi fo'i lenā ua toe fo'ofo'i ia ua mae'a fo'i tulaga o asiasiga ma tulaga fa'apena o lena fai ai fo'i mafutaga ia leiai a le tala masani fo'i ai tulaga o feasiasia'iga o aiga e manai ama faigofia le fa'atalofa ia o le faigatā ia la ona fa'atofā ua foi la leo le la toe alu le ia tala maria toe back to reality ia tunu mamau o le usu le malulu ia usu le vaveau ia koe magava mai ia koe usu fo'i ngale usaga le saua malolo faisina malolonga ia faise mea ai ia malolo ia koe po le vaveau toe usu fo'i ia e pe o lena manai ia lava le malolonga le sa ia sa ngai mai fo'i lu tatou matunu ia tatou ona sa ia ua tutusa fo'i a'u tou mamatou nei i sa mo nei ia faigaluega aluaku malolo le fale ia koe sau koe aluaku koe sau ia a o tulaga ia o fa'alavelave ia e le mafaina alo ia le fai ale mea vega e usu mai koe aluaku usu mai koe aluaku e ka'u efe mea ma le koiga se o le ua fa'amai le saufaga e lua selau ma le ia kele ia ke minaga pe ua amaka loa oe whālonga mai, se, ioe o leka ki whālo, ai leilo le ai o le sau le sikaringa, kine sikaringa. Ia, malo atu ai le tātou watu nuu i le nivaenga o le tai au. Ia, malo le soifua manuia. Tupu King Benny, good morning, malo ngā lulue. Ia, o lo matamata mai nai, America Samoa. Oh, good morning. Ia, i le tātou motu nai sae. Fale se ina fulawa, whaia na tapu whape mai soifu manuia le nei tai au fou ia o loo mafuta mai nā i Brisbane vi inga le masino. Good morning brother, ia God bless you tai au manuia ia o loo mafuta mai nā i Auckland ia malor soifu manuia vi inga misiata ia o Misia Ita ai ono whape mai good morning ia o loo mafuta mai nai tāwhuna America Samoa ia o whape mai tua lima mole atua lo whaanga ia molo ainga ia tunu i mamau ia matunu i whafo ia peon tawa ia o loo mafuta mai lava o tātou ainga ia ilunga o le tātou polo kalaminei se sina whawhiwhianga mai whawhiwhianga nei whafonga le tātou tunu ia tātou talafou ia o naua le nei woto i loa minuti on tāleo li tulai fitu mantua talfitu tātou uluai whaasalawina o tātou talafou pe ona sauniam tāpenei na le vaenga o talafou au whai pese a tamam teini tuai ia o le kolisi o avele ia ma le whawhiwhianga i le nei vaenga o le tai au mai a whaafonga o le tātou matunu ia tātou talafou.
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua. Ua tali se paia ele whaala putuputunga o le nua o le alofa le tele o fisota inga tele vavave ua mai i Samoa. Ma le wha mue e fisosoani le whaanga wa aina o lato e ia fianga tu mau le soifua. E mawaito mai e whaafaingo fie ia lato ngā luenga. Na saunua le afionga le presidente o le whaala putuputunga ia milo vale lama. I le whaataranoanga ma talafou mai vai whanua, e to tele lātou e iaia afianga tu mau le soifua ua afio lātou ta mali i anga, ona o nisi o le o whaonga i na se fola i lunga o le upenga ta whailangi. Ia lau wala lea o le laenga mua o le tūlanga le ngana. Ia e mise o le to inga ta inga e whitau i le lei ma vai temini. Ia e mise o le mōlingo whiau. O le message. E te tau ona le leo le avenga o le whiau. Ia e le ngata fo i lea. Ia o le whaungai ngana ngana. E te tau lava ona malupuipuia. Ia ma le leile, le ngana, ia ma whaaloalo. Na ia whailo fo i le amana ia le matanga ruenga o fisota inga ma whaamatalanga te konolosi. O la lata o ofisa e awai I folasanga ma le whetuwha inga o fina ngalo mo se fofo le whaafita uli I le neiva iaso o se itue matua Italia e le nua o le alofa wa atangia I lava se tasi o manu lautia le malo o le leai o se tasi e whaatua na ina. O tu le lava o le mwhaile ona whaalele ia le tūlanga ngā lwenga. Pefo o le tūlanga le ofisa o le malo
ia whaialo Talofa tai o i lātou e pōmawhia ai ia o se tūlanga mawalunga o ia i whailo lātou tō mai le whaatino ino ngā ruenga tono officer ia ono le lei o le officer o tainga whaonga ingo computer ia mise o nisi o vaenga a San Kolosi nei vai te Na maua fo ile avanoa e fasiringi ai tala fau mai vai fanua le tamaitai o Tia Taylor Maria ni walunga. Mai le whaala putuputunga o Pisinisia Samoa na ia saunua i le tāua le whaama i te ua whaia mo te pulanga la lawa hoa. O le te vai taule nei, ua te le lava ia te ua inga sese, ma whaamatalanga sese, ua ave solo i tangata, especially ala i lunga o le Facebook. Ia o whaamatalanga e le mānai i se whaalongo. Ia i tate mawhawhawho ia ta ita awae o le Samoa, e po le ale tala po pesese pe sau, e a whaina ia oe. Na tā ua fo inisio awala na te tilafia e tau na whaatinei ne te ea tuai. I le whaatupula ia o solinga tula fono, i lunga upenga o whiso o ta inga. E pere na tilafia o pesinisi i siva e ngai a fia tele o lātou tau le leia, pe a whaonga i nesese awala tele vavave i ona po nei. O le whaamaoni ngā ruenga talu mai le tausanga i lua whese furumu le valu, na a matamalanga i mo ngā ruenga whaawai taimi New Zealand. Lea uala ai o na tōwhia i le kamupani o le Hooters le susunga i a Samu i tia, o se tasi o taitai mo le isi vaenga o le au whai ngā ruenga ngā lulue i le tauwina o le whaato a ngā vine. Ua taunua i le upu o le ala i le pule o le tautua. I le malulu o le taimi au isua i ai le whaato anga, na tā ua e lea fwoi alo lea tunu i le whaataranoa ngā matala fau mai vai whanua. E la walunga i le mawhau fau ma e te ufatu pēr la fwoi i le tāpua inga a siona a inga. Na ia tā ua o le tau tongi ina o le lātou whanua, le mawhua anga na alai o na naunau e tu uala na ngā ruenga ka muta, sa ngā lue ai mo le telo tau sanga, ai a ngā imo ngā ruenga i New Zealand. Ai peita ia ne, ua le na o le whanua ua whesoasoani ai le se leni na te maua mai ia i tua inga o ngā ruenga. O ia o le nei whanua o le awhaeka. Ia tu salona tau ma le se lau fast food. Ia e fetus furu afe le e kaikas. Ia o le tau atona e se lau fast food. Mena sa au titilo e seisi awala e maua mai le sosoani e ape naona tongtongi e le whanua. E waftai le tua o na maua lo le awanoa i le ngarunga whawaitain. O ngala le ala me le seling. Ia le tontoni i le mātou whanua le taimi ia te loa ele o toi te le se mea o totoi. Ia e whaftai le tua. Ia o le ae aptei tā mea umauna le. O ngoni i whamanuanga ua umawaina. E se mai le whaale lei o le se umanga o le ainga, na ia sila foi i se isi awala e maua i se se leni, pe ātaliu mai whanua. Ia o le tulanga i tau taavale. Ia na i taavale na whaatau le sango mua. Ia ua whaatau e se atu. Ia pelau na ile si taavale le ua lele malanga to ile uso mtu e whainga luenga. Ia o taavale le na whaatau le tausanga leo tua na i atu. Ia o le mele no sau whaatau. Ia whaatau se te le piki apu. Ia o le tau o taavale sifururima na mai eit. Ia o le ngaluenga lewa sa wali atu lunga i le valu wafe le tupe fatino ai me se lava ia fatotonga ino tono le o le fale nei o lo to tangtanga i mai ai o le alofa lo to fesosoni ma le whaamaoni o anga tausilia e na te whaatawa ina matufa atu i isi alo ma whana wa Samoa o lana moli mau o le tofia ai o ia se tasi o taitai o le au ngā lulue o lana matawhai oi o le mauti noa leo lo o na i tupulanga e whawatu i ne ngā ruenga, ina ia whina umalosi, tu ese le whaapalapala, a e whaamalosi au e winga i le tā ua o le ngā ruenga i o lātou ainga, o lo o whaalangolango atu, ia lātou tau mawhainga. Mo i lātou uso lo whapena o na fia fau e malanga i ngā ruenga whawaitei. O la ului, ia te leilo loto, ia e lofa whaamaoni lau ta māmalau tina. E nai tā pena le te alu ngā luenga whawaitai. E le whai ngofia ngā luenga. E usu le malulu. E te manava le malulu. E ei whawhita auli o ngā luenga. Ia o le onu sai ia. Ma wha moi le tua. Ia manu e mea uma tātou te whaia. Ia pēr tātou tu. Ua seo tātou atunu. Ia wale fuk toi tā penga atu mo ngā luenga mo le tausanga whau e leo toi mau.
na whaatino tonga fitinga sa mana umia ma sa talo sanga ina le au whainga ringa le whaala putuputunga le to manga moe pupunga tia o se au nanga o lo mana umia mo le saunga le mu ma le whaale leo le soifua ma lolo ina o whanau o lo tausia i le nofuanga o whaamuemuenga le Campus of Hope a le to manga i tuanei mato o se avanoa le au maua le na whaamanuia ina i whanau e silia le to a selau o lo tausia le to manga moe pupunga tia ina ua feo la tō lotoa e le au malanga tele le Pasifika, ma na sia ki fua ina i le vasenga o fōma i whaapitoa mai Amerika o la tau mata. I le pepo whaamutalanga mai le tōmanga, na whaailo ai o whaafiafianga o le isi le avaenga tāua, na whaatino le au malanga tō tele le nei, a tō ai ma le whaaluino le taimie ta alo whaatasi ai ma whaaso ai ma whanau nei, ua afia isa wanga i te tonu ai ngā. Talafona mo le nei vaenga le aso manu tele fuafuanga o whianga i male atinu u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, male lalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Male tasi o fitu tesi male fa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi, le si ufofongo Samoa, numero tasi. Manta waina i sa ako ea ma tātou talafoma vai whanua mo le nei fo i vaenga o le tai au. Ea pei fo i o na whaafonga ea ma maibo mai eru tātou tunu. Ea i le nei fo i tai au. Fōwina ua se fulu ma le 5 minute lea ua te ele i tu lai fitu. Malo le tātou atunu i le ni vaenga o le tai au, malo le soifo manuia, ea pia whai le nāwhato ai maua mai a tātou whasele launga. Whai ona e toi whafonga i le toi whasele wina o tātou tanafou, ea i le nifo i vaenga o le tai au i le itu lai valu. Ea pe ona sa undia matapeneina le vaenga o tanafou, ea ala wala leo le siufonga o Samoa le tuaipi. Ea i le nifo i vaenga o le tai au, e el tununga wa mafuta mai foi le tanto wan tunu e ai lungo le awana tele i le usu ai o le to tele i tiute manga luenga e a ma ngai me foi o le fautuanga masani lava ia te toluaina ma le tato wa tunu e a tautu nalo saunga le mu e a foi o le na foi wa a ngai me foi lungo le awana e le se vaenga o le nati mai ai e a ma e ono tope mai ai ia ma ngalo e fuia te o tu la fono masani lungo le awal tele mantuo tu la fono ia me se foi o vaenga foi ia ole pitola au la vai o lo o ia ilo ilang manangan wenga masani le tato tu la fono ia lungo le awal tele o le saunga le mu lava ia male tulanga o lo o famomua ea i nei mea ane mutupu mai se wha lawe ia wale nei vaitau ia wale to e po mana e le tūlanga ea ua le misi lava se vai aso ma wha lawe tau tawana ia ona o le tūlanga fui lele ua ta ilua ta itolu ta vale a le tātou watunu pi i ainga ta itasi ea ae le malolo lava le tata longo atu pea ma se whau a le tātou ala leo mai se o le tātou porkalame e tūlanga le saunga le mu o le tātou atunu i lunga le awal tele tautona lau fuspa ea o le sao whatapula ea mei se fui ea o lo matala awa o ele te tau sisia le tūlafonu ai le si ave ta avale voi lele
ki nganga vai mai o lai ke pipi ilu mo le sika bal ala ke kau mafai e sau ile isi le in foi le ya ma ia mo apele onu sai ole onu sa I la vore me tau ya sau foi se taimi ya tamu mai foi ya le sunga ya mosisi ya matal no tu foi ole tu langa la ole malu pui ya male saunga le mu lungo le au mala o vaenga ya ele malolo male mapui foi ya le tau longo ya ole fangu foi ya le ale tato por kalame ai me le tato wala leo pe ona tato telefon mai fonu mole nei foi vaenga ole tai au ya me se foi ole nei vai aso ile fama maluina ya male fama natuina ole vai aso le cyber week po le vai aso o tulanga foia o le malu puipuia o whamtalanga po le tite ea tu foi I tulanga I whamtalanga tau whaasise po whamtalanga tau whaavale tu lau nei vaenga le tai au mal tulanga o le whaia foi o la fonga I lunga upenga o fiso ta inga mana tua pe na ta ua ele fionga I le minister o le mtanga luenga fiso ta inga whamtalanga teknolosi o le tūlanga whaafaingata ma le tūlanga whaale tonu lea wa iai ia whaelengoa le whaafitauli le nei o whaia o whamtalanga I lunga teknolosi mantua a whia le tamali anga o le sitangata o lo iai tūla whono foi lele I le tātou atunuu o le defamatory po le defamation mantua tau ano mamau mai la vaenga nei ma le tau mwhai ia malu pui au whamtalanga e foi le si tai au na mātou talanoa tu e foi ma le tau whai ta whiri pepe tūlanga foi ia wa e nofo hai lau telefoni e kiro aku whemei wa e mang malo I le 5 milionga kala Amerika ai mantua ia e tatau ana ia I whesini mantua o le malu puipuia ma lou foi saunga le mu e le ngaka lo saunga le mu lunga le wala ia lo saunga le mu foi lunga pengo so tainga ia mana tua ia tau na I tai au te tasia sau malu o le tai au faftai te la afa pe foi o le ke kau fofu ke anga I mel taulanga Talofa se e afi fofo I se fe pancake sau se taimi I le tai au nei lo tatou watunu o le tatou porkalame o le reporti o le maketi mantua porkalame foule le tatou wala leo ia I lunga o le tatou porkalame o le reporti o le maketi funga lei tulango fua fa eleanga ia o le tulanga I le fili maketi o Talofa Samoa ia ma le mea mata ia le lava ia so le na matalie fo le tatou reporti ma le maketi ia o se tulanga matangofie sisira mai fo le tatou atunu te le manoanoa I tulanga o Talofa ia o loo whaatauina mo le fonga Talofa le tatou atunu tatou vosi na whaafifianga mai le au whaipese le fetulima ia ma le whaafifianga lupe siliva ina walos fo minute lewa te ai le tula e fitu ia I le nifo I vaenga o le tai au whaipese le fetulima ma le lupe siliva
Puinga wa fianga le pesi ai le fa mai le tenki fiba. Ia matua fa tama ia no foanga uma tau tu ufua mana no foi namu. Fa mamala pisi mau tau tai ta fa fale. Ona le nei vai tau o timoa. Ua va ia ile tele o vai vai toa. Pa uta avale maisi me fai tino to ai le sua vai. Ia matua fa mama vai nga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le tenki fiba ile atunu.
tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaafo tain tanga wenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Tamale watine vaenga le taia o le ua malua sulfitu minuta le o te ine le tula e fitu ia ile tautumala unanga ni le sifongo Samoa le tu EP ia ile faawa pe o tata wa mfasalonga le fo vaenga le taia o le tata wa Talofa Samoa ia fa Talofa o to atele le mamalo le antunu ia fa pena foi ona to ai tonu ia la to fa fainga luenga ia mai se tasio va ainga le nei taia o tumu tato fa fatel pas ia tulanga pe ona yai fa fatel pasi lei o le marketi funga lei ia mai se foi tato fa fatel pasi lei I le marketi savalalo ia ele to tele le ngata foi le mamalo le atunu uanga mai ia mo ngaluenga mai se fa na wa onga a le silava ainga matango fie pe ona ia nei taia ia ole tulanga fo ia lea I lea lausu mai ia tali lole malu le taiao ia telele pankeke vevela o keke pua o le sanguisi o fua moa ia o vaenga umalawana ia e tali e lau malu le taiao ia ai olo tana bel tanto le na telefoni lua ta si falu o tanto fa soa o mai o tolu tele sala fai ia mai se fo imanono ma apolima ia na tanto paanga America Samoa. Good morning, Lord, so if I'm we are nei tau la solua ya toto, ya mai se foi tanto pa anga toke lau, pa talo vantu, ya ile sunga ya yete mai se tonga ya upu, ya manai pa anga umala vai toke lau a tafu whakaofa manukunonu, ya talo hani, malo lava so if I'm we are nei tau. Fa talo fatu, ya nei tanto pa anga le mafuta mai tafu nei America Samoa, ya letina ya tile msalato ainga ina isa tala, mai se tina matu ya muti, ia masalanto ainga malo alo lava le soifo manuia nevainga le taiao ia atalo fatoi foi ina tanto paanga I New Zealand, Australia, America ia so o se tafol nei ke lope pe na ua tanto fasalonga good morning malo soifo manuia ia ele nevainga le taiao ai po inu fala au nei te wangalo ia ele ala uso foi nei taiao tulanga pisi ia ai tautuana lava ia au fala au ne te wangalo ia te o fala au o le si tulanga pe ona ia yo le fatalo fatu svaenga sia I tato wa mautanga sengase ia il fale mai tele to sivi tato fale mai fai tu malo fatalo fatu le sunga ia leo to laum sala to onanga ina fale mai fai tu malo sa tawa ia good morning alo lava so for man via le si fiusul neita ia ia mai se ila to le sa tiu te malipon po malo lava lo sai malo nga lue atalo fatoi foi ia tato fale mai tele mtutua mai se nai fale mai fai tu malo tu mane ia malo lava Pio le mai tau atu pe kau papa mai ngai fai tili ia o le neita ia ai no wasi al fale mai pon po o la se tu musole ia swing o le tau o le lava tatou te ia I le tūlanga le pepesia I le fam o le fulu ma le tale vai ane le tae au ma le whaafunga mai ia mai se lava nei whanau nei ta mama nei tina mātutua ia o lava fo I lau malolosi ia ua matua ia o le tūlanga na a puti lava nei whanau ia o nisi voi whanau leo a matala to suenga final exams mai se lava le tausanga walu ma le tausanga sfulma lua ia e ta pena I mo suenga fo ia whaai wal malo ia mole masina November ia o to tele lava ia fana wa onga le wa nga ila to revisions ia po to fa manatu o le neva yaso ia tulanga nai pe ona ia ita to wa le neva yaso la to wia ia o le to tele onisio va nga pe ona ia aso fa manatu ia e mo fo ila no pe umalta to lipoti maltato marketi ia ale il tato to lunga leina talofa ma lor so fo man we nei tai au nonu ia mangu ia ko lo pionga ia o ngai lo fo anga kong si ma kong ngai I ka ma ku ki nga ma ku ia me suni mo fo pa pianga
lo pe tenga lunga le to suinga le po le ola wani do mga imong ngi po yo lang pang ya o lo fa anga i ka ko panga masang ko ngol lua yo mo longa yo ma ko ngo sua ya mga i ko inga le i de vo sa tipi pa le ma wo le ya swap ko ngo tavete ya me se ngai lo ma ko masang i ko ma wa ka ko po kalam ya me se mo ma lo ko ofisa yo ngi ma ko ngi o ni ko pa fa ni va ve o me le wila si o me va ni pe mi da ki mo ma ko le ku sala ki ma le ngo lo ma ya fa ki ma le wila ya ko bo se ka mi ko ya se langi de la yo sa ko lo pololo mon ma ko pa ya fa pe kai vo yo por ni ka o ka ko pode te ngala ngwa ni ka ko mo wan lo ko mo da lo ko ya fu fa nga o mala ko ya ba ka ko i fon fa ku la fon o ka ko ma lo de o ka la ba si ka la ku ya au de la ba si ve si wa ta nga de mo wa ne o ma ya ba ngui ya la ba nga be nga fi te tai tele lava ya ai kai voi amula vangoa ya manguia nge ya so mo fufuanga fa tai tele ya te ol tama nonu ya mo fa mani anga fa tai foi mo lo sau anga le foi le li fa manuia lo tapo inga ne ya so fo fang fanga solo ya fa kai lava tai lava ya fa ya so fua so fua lua ta si falu o tato le na telefoni le lava lo mo tala tu pe ya il tato fa soa ele nei tai au tulanga pe ona yai ya fa talofa atu te mai anonu se la to ainga ya ele nei tai au ma lo level so fo manuia ya ma lo fo la lauso ma lo fo fa fo mai ya tulanga pe ona yai ele nei tai au o le o to lu se fulu ma le 50 minute le tana talia ya o le tula valu ya ele nei tai au tulanga na o le ala to tu salava tato ya tato ma tumwa nei man mutele sala fai ya ole foi papa fai tili mutele sala fai la tovia ya tulanga pe ona eta to sema stata musika ya maya meyona ma vai ti munga ya ona saule ole taulangi le leile nei tai au
Sunga ta faina lo
Sa mena wati ne vaenga le tai au le ua to se fulu ma le valu minuta le tona talia o le itu la valu. Ia, talofa toto lunga leina. Ia, ko ngia ka talofa ku malu lo ko ofisa malu. Ma lol soi fo manuia. Ia, ka banguia. Yonga malu le ofisa. Ia, nga ia no fanga fo ya ma ko mul aku lo ka ku. Ia mal malu. Ama kam le lava kai se o e pico e kike o kako malo e ma te foi fenga malo malu o le menge wa se mangio o kako ku se fa kalfaku ia malu ku mai ia a kalfaku foi nga yo ai nga uma lo kuila eu so ya kalele ya lo fau male alkua male ainga ia fa kalfaku foi nga o se la karia i gotia ya male aiga e ko fa singe ya men male aiga male fangau i wila e fa pe foi ya si loi pang e fa pe foi sa fangau ya ya si mo ko kasi lo ya lo fa e fa lengiu e fa pe foi ya le lua ma fiatili male fangau kala mo foi ma tau fa i male fangau e mga e ai nga ubala wa fa fongo mai kuila a kala fa ku si au fa ga ni sila ko ngolo fa fongo mai o singe a reina ma sankama ya yo no la titi e la perfoya de o kali ya lama ma a una ma fa nga e mga e ai nga la wa fa fongo mai ke ko ngu a kala fo si ma ko fa le ko ngei e pasal nga kaulang imong solawa masangyak kala foi fa ia malo so mako afio anga ngai solawa mai se foi la ko o fa ka ko dia ile fala e fumale uno ko fa ya fa kala fa nga va ku ngai ya pa mosili kele ai solawa e mangia lava fa talawa la ofio malo le ofisa Afkai lava mo la roa. Faftai tele lava ila ufionga mo lo sao. Manuia telefoni nei tai au. Ia va pega fo. Ia tai lava soifoia. Ia soifoia. Ia. A felo i fifia fo ima le tofa ia maui le utumosil nei tai au. Soifo manuia maui ma lo le usu. Ia fatalo fatu te Filipepe. Ia ma lo fo ile usu ma le tawata ile nei tai au. Ia fatalo fatu fo ile sunga ia pole tuangane fo ia tueini o lea ua malolo atu se i tope mai le ise tatou ngā luenga la titi a lea on tatou tue wheloa ai fo i lea fatalo fatu Samoa lau whaafonga anga nei tae au wha timu e mo le wila pāle whai titili e se fo nei tae au o le i te Filipepe faisina mamafa o timu ngai o matou pito ia ai mai se la o te sauala le taavale o lai faisina o lai e mo le wila ia tau papa mai foi na e fai titili ia ta ilo ia wa ole o tasile ta tonunga le au matutua ia sola e kaso o lo fa apea pe e mo foi ngale le wila ele e mo fa la so ai pe nga e mo mai ia pa fai kiri ko e uma ia fa mai la to ia o te tele foi le ale te tele pa lolo fai mai wa o te ta amalie e ele se ta tonu fa pena o te fa longo ai mama ia o te ta foi malie tu lang fa pena e wa o kele o kaimia e palo fai kilima e mo wila fai mai ia ka ika ia ka vilivilingia le makangi kasina mau ale au matutua e sele mana ia o na mau nga o nga angi mai ama lo sil makangi nga o nga palo fai kili fai mai loa ia fa afkaili ali i ka vilivilingia le makangi o uma so le se makangi wa ka ape e sele mana ia le ole tulanga la na ia ile nei tai au ta Filipepe te saue e par fai tili e mo aile pa kele foi le na fa pena ia manatula po wala fu fa longo isi fa me tele le nganga le ia foi le nganga wo tele no vai atu ai la pu e mai tangata ai ole alo si la fia mau ile ia le nganga wa fa to fa longo foi o ui le ia fa pe sa pe palolo e la titi foi ia se tama ia la titi e ko ki ape o palolo alanga le palolo e peise supokeli o le kai peise anufe le lo va ai tu foling
ole i ala na ole nganga ila ititi ya ai ole fainga ala fai e to tele na maua tua tu a to ole to no falai ai falai lo kamala ngai falai mu fo ilele ia ai vela mai lola mal fali fukalo o ka mole Tele na tele tulunga Facebook ma le wa pu e mai tangata. Fa mai la wa tele o isi no te lo pe le fio anga yo fali fana fa lo mo te tsa te tele ile le nganga wasa sai fa le taimina ta ya mato. I mato no ya e ta ilo la ile nei taimi o wa ese fo le taimi wa ese fo I suinga wa ye o fo ile le ale ol palolo. O isi tau sanga wa te tele le si ya fio anga o le isi tau sanga wa te tele le si no wa le ise me mo wa le si no. Ia o le tūlanga na ele taun le tai au ia le fo ila wa faisi ma la fie mai mo wasi masele le tai me o tai au. Ai pe o le tai au fua tai au po o le mama fa o ti mo ma le po fo ila na po. Ia wa fa longo atu le ai papa mai fa tili. Le fa na salta to wala au man mo tele se la fai maui. Ia o le taun la vatas. Ia tu sa ta to mo sa vai ia o sa wale ni taya lo te atama ya Dwayne ai o te mina la wa e on marketing o le ai la se tu langa le marketing le taya o le te fili fa tumulia matua I maua maui ia o le tala na le o maua te mina o maula tunu matua I maua ola ia longo winga e fa fainga tanga to winga le la to fa lang fa tau wa le lo po fer ka ukalo wa le lo po fer au fa ale ai fiengi kalo le luas fuka la ye o tau talo la popo ala ye luas futa la ai fa ile lima talo au talo la po to I mana ia talo te le al talo pa e man talo mu mula le taimine ia o mau fo ia tau talo uli luas fulu lua lima tolu fulu ia uli ile luas fulu tala ile tau talo mana nei o tau talo mau ia le inga fo ile le taipeo tau inga ma tau ia failanga ma ua ngar ko lua a kor ma singo ai go kalo le kas ale va vela a fo le ngoi mangu ia fa o fo ia fai ala la wa kau ngo fiere au fai pele ai tolu sulta la amata tu lua lima tolu sfulu fa sulu au fa ila popo ole au fa I palangi maoi ole poila palangi ole fa paka misiloki o fa ina la mau taimine ma nei yo e fa taili ali o le wa ta fa longo wa tu wa mele ye kele lo ka fia ai se fa au ka ke koi fo I ale ka ole au fa isuri tele le fa I maui e ole fo ia alu al fata ulu la maua tau talo tau ulu ia ako ulu ma fala ma puau luas fulu tolu fulu la alu e fu al te tele ia e o fo ila le koko tele le ato koko Samoa ia koko maka mana ia ole tūlanga na iai ole mai au tātou telefone le tai au le toi fasalawina le tau le valu ia le a whaafonga mai lo tātou atunu o tātou li poti lea mai le maketi lea sātou wanga ia tuai nei le tai au ia au tūlanga na le ufa matala mai e ta Filipepe ia le tūlanga ia le tātou maketi ma le tūlanga o le tele o le mea mata e le uka ka mūlanga sau mai sa va I le va moea nafi mai tanga ta mutonga la popo aso tolu sulu fast fulu lima sulu ta mu la popo ala ia to umi pingiula mo ngala ngai ai wa pe o kenye vai ngale o fangi umu ia nga ya so timu e ka vai ngale fisi ya ku ulo e sa ya wa ia malo tato atunu nei tai au tūlanga na le iai a fai na te lunga la wala ia fai mali e mai o le fautuanga la o ke sa wala e pese aku tuain I lunga le awala kere ia sa o le ia tuain e wai ia fo kaimi ka ke kau leu ska ia mo ka kau soli kula fongo e fo le pe aka vai aku luma o le ka ke fia kuli me le kaimi ako va e kula e vai ka vale le fai mea luma ia ka kau kangolo le kau kipi mai ai o se kulo mal kiu ka vale ia lava pele on sa lava papale pea ia ma fai mari tau tuana ia le saunga le mu sa o le ia tala a Dwayne
ua felingo vai aso nei fai si tele o tato tele me tupu tato atunu nei vai aso o le vai aso le nei tala il fata we no le vai aso pui ngol songa le mo au wala so ta inga po le cyber week le taula mua ia le tato matanga luenga of so ta inga ia o le vai aso fo ine ia le ufa uma le fonitanga le al parlemene Samoa le ile po ne po vale fa matala e tupa i fa mai o le na pasi al tala tupe wa fa long mai ke ia wo mo ia ai le umala le fonga po al parlemene ale la fa mai la wo pasi tala tupe ia fa afta ia li o mai ale ngal wenga ia le fa malo fo ina ia tatou tai ile fa ingo fie lu le aso fa au ngase le aso le aso anafi male nei vai aso male la fo i vai aso o tona ia ale ua tau nuu fa moe na mafuai ona fono pol tatou parlemene alu fa solo atoa ia fa aftai fo im fa malo tatou au fainga luenga me se foi au fainga luenga le official fono ile nga luenga fita sa fenga ia me se foi ol tatou au fainga luenga vainga insinia le leo ia ma tatou male au fa sala lau ia male au fainga luenga i le TV ia malo lava mo le tautua ina o lo tatou atunu ngā luenga lei umai vi ia ile atua ia ioe malo foi le whatoto ai lau tō whamaui ia tūlanga foi pe ona ia ia tatou pito la au ia ua o le telefo i ona ia tatou tō on walau mai ia o le moli o le whaaftai tatou whaasalaunga maua i la tau fono o whaalongo mai ange o whaapea kutu e in lai o lai whaalongo longo mai Lucia le si tangata Samoa na comment mai lungo le tatou lai whaapea oka no le meo le mana i o le teknolosi o le tā ua la leo le meo le whesota inga te le vavave o le au ngā lea au ngā ma le tā ua lea e whesota i e le tatou atunu wale wa umala aso akalu ya ku mamau ai ka ke alofa mai o ka makua le lope fa afiang so ka ya el tava la maui ya talofa to no laina malo so fo manu ya lo sa se lo pa ta finire ki o pa fa kiki onga olea la ai fo wa usu i kai le sami ka o ko ai me le ringa pa fa pe fa kiki Pāle whai kiri wa awha kua au do lau mopa. Ole. Iai. Ka ola o nganga pāo ba kule wa e marie. Ka au o. Ele aila wa ulare. Elo koe punga lo le wa au koe sau. Sa ole le ala mau o kia ka sire kauri ele anga. Kere a mi o marie. Ia. O malie ali i lua. Sia ai ke ua mauangi o se malie. Pese a o ngā mariere mengo wā ieri. O lore tele so. Ia e whakakai rea kōro mo olu roso i kua manguia. Au se malie hoi se e maua mai ni e kaya. Kore. Ia. Olo manguia hoi le uso ia tuein ma le uso ia vai. Wā e ranga se ngā tō whaso. O yo faso. Ya lua manuia faso. Whaftaile atua lo toi manuia. E whakawang ka amu le pinga ka ue ta fili. Le whakau ka amu i on ma ke ki ngeri kai au. Whai aku e lua. Mol meo lo ngofo i sawa. Inga lo usu le sami. A le usu faso o le lau ele. Nga lue le lau ele. Ia lele u whakauri meo ka amu. Konga la po ala le ka kia ma ke ki. Kalau siang yang kamu, ada yang ada sahaja itu kalau oleh kawan kau si kamu. Oke, yang kau apa yang kamu ada oleh kawan kau kamu pilih pauat sepuka lagi kamu. Lua, awak kelo kau yang afua. Ele ilua kau kos kamu, iya kaki yang mana iya le oleh alu faso oi. Ave yang kamu lai, usau kamu lai kau isi alai fakau faso. Ya, kalau fakuyai, kalau pengai pang, apa pengkongan. Ya, oleh wila mal fai kiri mar kimwa. Mama kuah. Kali ngoringo al mer pal fai kiri. Ya, ongai pang aku ye se fai kiri mo kwa fa pu wa ila lo moenga. Se pal fai kiri. Ya, mu yo lu anga waku wasa de. Al fai ngalwenga ngisi ora ka un fayak. Ya fau kuanganga ai fai maria
o fu songa va uma ka ku ri kan milanga era koi mau ku ri ska va keden fa vela ka va ya a pe tai fu pa sier kala ku pe va ve fa nga yo ka ko fu fuang ya me se foi ai ko ngi mo ko lo fo ngal malo ya ma me le yo proket nga yo ye proket ya ngo wal fa le yo ngo ma piang ya me se la ma ko le va por lo cual son fa va eso o le ko yo ko mo ya ai lo pa a mong wi ke le ko le ku ke tai lua ku ya ngo ma ko ngo ko malo ma ko ngo pa e vole o pa ya a mong wi vole ku ka ri ngo lu ki lu maru ka le ma e sa mo Ole ko inga nga ngong pa e fia fo e fai vale ole aro ka o ko ka ya o sa ole lua kai ro ke le va ya e kai ro po pele po kai fia ko ole ale nga la di sole ole ni sole pa ko ke le oi ai sa mo e ma tanga mo mai ma ko nga ya va ui mari ofisa ia ole ia mako io asa we ale ma kai nga kinga ya so ia o so fu ho ma yo kinga nga ole e ma le lu Iyo. Akai ra ka ba ko ngari wa kele farpa ngai kele. De wa kele nge ya ma ko polu. Akele lo la ia o ko po ko mo wali. Aya fo ya mangua fo yo esu ya kaini. Ia, ala. Asi vai nga ngo ka pa i ka nga. O nga o fa bui ofisa ma se nga. O ta fili la le va ai le nga. Ia. Ta fili. Soli, e ke la kwale vai ngale nga ya la vai ke lo koma inga nga ka. Ifia. Ava ai ko ye ki wa ka gi va PCC ai. Ai ngo wi ke le lo ki. Aftai. Angu ya fo ninge yaso. Ya. Aftai lo man viene yaso, tai vala au mai. Ya, ole lo e fa fonga mai pe le tautua le nei ale si fonga o Samoa o le wa tato nu le tu lai valu ia tuense i va ai fo tato telefon tai mi o toi fa sala wina o tato telefon mai vai fanua a mai a ona e fa fonga mai lea mai mo mai le tato li poti mai le marketi fonga lei Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua. Ua tali se pai ele wha ala putuputunga o le nua o le alofa le tele o fisota inga tele vavave ua mai i Samoa. Ma le wha mue e fisosoani le wha angava aina ila tau e ia fianga tu mau le soifua. E ma waito mai e wha awhaingo fia ia la tau ngā ruenga. Na saunua le a fionga le presidente o le wha ala putuputunga ia mila vale lama. Ni le whaataranoanga ma talafou mai vai whanua, e tō tele la tau e iaia a fianga tu mau le soifua ua a fiola tu te mali i anga, ona o nisi o la o whaonga ina se se fola ilunga o le upenga ta whailangi. Ia la wala lea o le laenga mo mua le tūlanga le ngana. Ia e mise o le to inga ta inga e whitaui le lei ma mai temi ia e mise o le mōlingo whiau. O le message. E te tau ona le leo le avenga o le whiau. Ia e le ngata fo i leo. Ia o le whaungai inga le ngana. E te tau lava ona malupui puia. Ia ma le leile le ngana. Ia ma wha alo alo.
Na ia whailo fwoi o le amana ia ai le matanga ruenga o fiso ta inga ma wha matalanga te konolosi. O le lata o ofisa e awai I folasanga ma le fitu wha inga o fina ngalo mo se fo le wha fita uli ili nei vai aso o se itue matua Italia ele nua o le alofa. Wa atangia I lava se tasi o manu lautia le malo o le ai o se tasi e wha atua na ina. O tūlele lava o le mwhaile a ona whaale ai le tūlanga ngā lwenga. Pei fwoi o le tūlanga le ofisa o le malo. Ia whai alau talwhata I tai o I lātou e pōma fia le whaai. Ia o se tūlanga mawalunga o ia I fwoi lo lātou tō mai le whaatino ino ngā lwenga tono ofisa. Ia ono le Ngau pisinisia Samoa na ia saunua I le tāua le whaama I te ua whaia mo te pulanga le lawa oa. O le te vai taule nei, ua te le lava ia tu ua inga sese, ma wha matalang sese, ua ave solo I tangata, especially ala I lunga o le Facebook. Ia o wha matalanga e le maanai I se whaalongo, ia I tate mawhawhawho ia ta ita awai o le Samoa, e po le ale tala po pesese pe sau, e a whaina ia oe. Na tā ua whoi nisio awala na te tilafia e tau na whaatinei ne te e atuai. E le whaatupula ia o solinga tu la whono I lunga upenga o fiso o ta inga. E pere na tilafia o pesinisi I siwa e ngai a fia tele o la tau tau leia, pe a whaonga I na sese awala tele vavave I ona po nei. O le wha mauni ngā ruenga talu mai le tau sanga I lua fese furu le valu, na a matamalanga I mo ngā ruenga wha awai taimi New Zealand. Lea uala ai ona tawhia I le kamupani o le Hooters le susunga I a Samu tia o se tasi o ta I mo le isi vaenga o le au whainga ruenga ngā lulue I le te wina o le whaato anga vine. Ua taunua I le upu o le ala I le pule o le tautua. E le malu ulu o le taimi au isua I ai le whaato anga, na ta ua e lea fwoi alo le atunu I le whaataranoanga ma talafau mai vai whanua. E la walunga I le mawhau ma e te ufatu pe ala fwoi le tapu inga, a siona a inga, na ia tā ua o le tau tongi ina o le lātou whanua, le mawhua anga na alai o na naunau e tu uala na ngā ruenga ka muta, sa ngā lue ai mo le telo tau sanga, ai a ngā imo ngā ruenga I New Zealand, ai peita iane, ua le na o le whanua, ua fisosoani ai le se leni na te maua mai ia I tu a inga o ngā ruenga. O ia o le nei whanua o le awhaeka, ia tu salona tau ma le se lau fast food, e fetus furu afe le ekaikas ia o tau atona e se lau fast food mena sa au titilo se isi awala e mauma ia ile sosoani e apena ona tongtong ele fanua e waftai le tua ona maua le avanoa i le ngalunga whawaitai o ngala le ala me seling ia le tontoni le mato fanua le taimi nei ia te loa ele o toi te le se me o totoi ia e waftai le tua ia o le ae aptai tamea uma ono le o ni fo I fa manuanga wo mo woina e se mai le fa le leo le se umanga o le ainga na ia sila fo I se isi awala e maua I se leni pe atali mai fanua ia o le tulanga I tau vale ia na I vale na fa tau le sango mo ia wa fa tau e se atu ia pe la na ile si ta vale le wa le malanga to le uso mtu e fa ngalwenga ia ta vale le na fa tau le tau sanga leo tu na yatu ia o le mele no sau fatau ia fatau se le piki apu ia o le tau ta vale furudima na mai ai ia o le ngalwenga leo sau vale atu lunga I le valu afe le tupe fatino ai me se lava ia fatotonga ino tono le o le fale nei o lo to tanga I mai ai o le alofa loto fisosoani ma le whaamaoni o anga tausilia e na te whaatawa ina matuwha atu I isi alo ma whanau o Samoa. O lana moli mau, o le tofia I o ia se tasi o tai o le au ngā lulue, o lana matawha I oi, o le mauti noa leo lo o na I tupulanga e whawatu ina ngā ruenga, ina ia whina malosi, tu ese le whaapalapala, ai whaamalosi au e winga I le tā ua o le ngā ruenga I o la tu ainga, o lo o whaalangolango atu, ia la tu tau mawhainga.
mo la tou uso lo fa pena ona fia fo e malanga ina lunga fa vaite o la ului ia te lele uloto ia lo fa maoni lo tamama lo tina ena ta pena le te lunga fa vaite e le fa ngo fia lunga e usu le malulu e ti manava le malulu ia fa fita uli o lunga ia o le sa ia ma fa moi le tua ia manu e me o mata tu te fai ia pa ta tu o se ta tu tunu ia wala fu tu ta penga tu mo ngaluenga mo le tausanga fo le to mau na whaatino tonga fitinga sa mana umia ma sa talo sanga ina le au whainga venga le whaala putuputunga le tōmanga mo e puapuanga tia o se au nanga o lo mana umia mo le saunga le mu ma le whaale leo le soifua ma lolo ina o whanau o lo tausia i le nofuanga o whaamuemuenga le Campus of Hope a le tōmanga i tuanei mato o se avanoa le au maua le na whaamanuia ina i whanau e silia le toa se lau o lo tausia le tōmanga mo e puapuanga tia ina ua feola tolo toa ele au malanga tele le Pasifika ma na siaki fua ina i le vasenga o fōma i whaapitoa mai Amerika o la tau mata. I le pepo whaamutalanga mai le tōmanga na whaailo ai o whaafiafianga o le isi le avaenga ta ua na whaatino le au malanga toa tele le nei a toa ai ma le whaaluina o le taimie ta alu whaatasi ai ma whaasoa ai ma whanau nei ua afia isawanga i te tonu ai ngā. Talafona mona nei vai ngole aso manu e telefo fuanga o whianga i male atunu u. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. O le nau a whaafonga le tātou atunuu ia i le toi whasalawina o tātou talafou ia pe ona saumnia matapena ina fonga i nātu ia matu i nātu ia le sunga ia matawaina i saako o le vaenga o talafou ia la wala leo si ufonga o Samoa le tuaipi ne vaenga o le taiau ina ua se funu ma le 2 minute leo te ai le itu la e valu maui ia i le taiau fou o le aso lulu malo whaaftai fo i tātou talafou mai vai whanua. Ia ai manato na ua ta pena mai tātou li poti mai maketi funga lei. Ia o lewa taunu mai a tātou li poti ia pe ona la whafonga mai elo tātou atunu ia i le nei vaenga o le taiau. E fifi lava tsoe fatalo fatso ile
whaafonga mai mo le tātou tunu ule nei fo tai au manuia le salulu mai lol soi fo manuia mai lol usu ia sila mai o le fo atu ina tu tātou whaasalunga le tātou marketi funga lei ia awal sila fia ia o le tele ma le anoa ia whaamanianga le tamau ainga o le atua ia o sa ai lau whanua malau ele le tātou tunu ai nei tai au ia o le ua atasi atu foi ia le afionga le tamaitai pule nei o le tātou marketi ia le afionga ia utu whaasili palolo titirama ia awa fo ele tātou wha moi pēnei. Nei tai au, soi fo manuia lau a fionga utu wasili, nei tai au? Ia, soi fo manuia le fionga ia whapea fo ile mamalu tele o le ofisa mamalu, ia le nei tai au, ia soi fo manuia fo ile mamalu tele o tātou watunu, ia mai lava i mawata tele, sa ia pa ia mangaiti, ia o lo o whapea ona whafonga mai, ia mawale nei, a wala whasota inga o tātou wheilo ai, ma lola soi fo maua. Mana tulu nei tai au le tūlanga pe ona ele to tele la tunu ule wau tawa mai o se ata leo aso umala o fionga. Ia ai lava aso e to tele mai ai. Ia ai fo ia aso e faale o to tele mai o le aso lulu la ia o le va ainga le aso lulu. E fa solo atu le aso lulu aso tofi anga ile aso faraile mala sto na ia o aso le leina o tato market nei. Ia ai lava ia tua no o tangata ia o ia lai ona le o mai ia ai fia lava le anga baba ia tu nei tai au ia o faisi to tele mai o le tato o fai fato anga le nei tai au ia mana tu le la tato fa solo atu I amata atu le tule ia me mata ala o fiong ia sa le ia mana ia tato fa solo atu luma nei ia wa o le fofonga tau mafale o lo fa pe ona fia mai mua mai ia lo tato atu nu ia ile fua fa ele le anga o lo fa pe ona maua I te tonu e tato marketi nei ia e fua mai fo ia ile fa tau o le fa I unga le nei vai aso alo fa tai lo fiong ia silsila mai le tule ia lo amata tu I le tule ia fai silsila mai fai palangi na ia I se tau le lei foi matua le lei au fai ia le na pe na silsila mai ai ia o le fai pulkam fai misiluki ia fai misiluki na ia o le poila palangi le na ia fa solo mai ai fai paka ia le na tele lava mano ai ia tulanga pe ona iai tatou mea mata ia o le talo paepae le na silsila mai ai fa 5 talo I le tautalo ma na ia la popo o talo lua sultala lua sultala alo sai fo man velo o fele sa o no fatu o le muenga ia o le talo paepae talo mumu ma talo paepae ia o le talo mumu le ale talo paepae lua sultala ai 5 ono talo tautalo e mai ia so uma o tautalo ia o le lava la o fiong e malo faftai e na mana ia la popo o talo ile silsila mai il tato tunu ia mai se foi ia o ila to ele ni manga ia tele lava mano no ia mai se tulanga pe ona ia fana nati ia sila mai tato o mai I le tule mana ia le pula o kaukoko o oi foi o koko oi mana ia sila mai ia I kaukoko na so atuai ia o isi tau talo ia pe ona talo paepae fo tele talo paepae le ia lua fa ono fitu le valu talo le tautalo ia o isi na au fai palangi ia mala au fai paka ia sila mai le tatou turu fa solo mai mana ia la po o talo ia le talo paepae fo ima le talo mumuna e fefiloi fatas ia fa 5 ono talo le tautalo ia mana ia o le alo alu lava le whaka ulu taimi nei o le mafala ma le ma le puau ia o le ako mafala e fia tau le ato ulu
lua sultala la to ulu manaya aso ti munga ia nga ile ulu ulu mana miki ia o tauli i na mu malan pai efia tau lua sultala manaya tau talo pa solo mai le isi fai paka ia manaya lapo lua sultala ma le se fulu tala le tau ia o tatou fai paka na pe ona silisila mai ia matua i tele lava le fai le maua le tatou maketi silisila mai fai palangi matua le lei manaya fetaui le tau mafa ia ola se tele au fai na fele sa wele Fasta outa. Fasta outa le sa wele uka na fai ma le maukengi. Tua i tele le maukengi nei tatou market. So se size. La poa feo lolo la ititi. La poa atu. Ia ma le la poa na wa. Mato e mana ia tele. Ia o fasta outa na sa wele le uta na. Ia tato se mai le si talo mumuna ma nei la popo talo lua sulta la fo il tau ia lua sulta la el talo na ia sila mai koko Samoa ia le fo tato te ia le tau el fo koko to tele lava el fo koko vai sila mai ato koko na fiel tau la koko tolu sulta la tau la koko ya manaya ai mai se lava ila to e malanga ya tuno mau tele mau keni pele sa wale ukale vai lutai na sa wale tato mau keni na manaya tau maftanga nai tamama nai tina supo kamala supo tai manaya ya tele manono ile talo afatalo mumu afatalo pai ia le na lua sultala tau talo ese lava tu ai nga talo afala na ia o isi tau talo uli ia mumu mana ia lua sultala fo tau talo ia se vai le situ ai nga talo le ia sila mai tato tunu ia ona fe filoi talo mumu mal talo pai matua i tele lava le talo tele le mea mata au fai talo pai na mal talo mumu ia poila palangi na sila mai el tato tunu ia a mai se foi pe a fai do ia se mea mata fai nga singa ia so mai tato market si funga lei tele talo talo pai mal talo mumu lua sultala ia ole tawa na tasile alo tato talo lua sultala talo ia mapole lei mau malu au tala fusilu au mana ia luau mamoe luau ngiu luau moa luau pipi luau eleng ia o isi tatou fai palangi tele na tatou fai palangi le lo iai matua lelei ia ua fetau i lelei ma vai tau ti munga ia o tatou talo na lua sultala tolu talo i le lua sultala la popoa manaya talo mumuna la poa tolu fa talo le lua sultala talo mumu mal talo pai sila mai tatou tunu ia o mato i tele manono ia
O le paka, e. Tele mana noa ele fai paka, matua le lei, fai palangi, ia o fusilu au, le fai maua tato fusilu au. Ia, sila mai lua sul tala tau talo mumu, mana ia lapu poa, mapo le lei talo. Ia, sumai e fatau tato marketi, talo pai pa ele na. Morning. Morning. Pele sa wela u fatau ngasa. O loi maka paula. Loi mata a paula. E sa waya so umala u fatau ngasa. Ya sa lik. Mana ya ole ase tala lau marketi I aso taitas. Ya mere sala asu. Ala nga luka le aso kau kalongo le manga ya au. Fai fale ainga le la ko kalor kai au. Pele masaunga ole magi kiol kai au. E fiel tau le alo lau tau tala. Lua sukara. Ai, ni ne aso. Ya. Sila mai tamu. Kamu wale. Tamu tonga. Tamu le. E fiel tau tamu. Fa sulta la tamu le. Ya lima sulta la tamu la poia. Tolu sulta la. Ya tamu le to mai tua. Fele sa wale uta tamu fa mon. Tanga. Ia o le uta tamu le mai mo tele se la faida fianga tanga. Alo, manaya manaya tamu. Pa taina. Ia lena tele fusilu au. Tele fusilu au na maua. Ia e se foi to enga kama ikalo ulinga nang pa na. Al kama mumu pa aulinga ia nae suife filoi tele au fai palangi ia matua lelei ia tato au fai palangi mana ia matua I tele lava mano ai mana ia tato se e mai le kaupopo I popo tele foi le popo umana oa e fiel tau popo sulu tala tau popo ai lua fa ono valu sulu popo mana ia no winga tala popo tas ia maole sila mai nan tato atu ole nei foi vai ngala tai au ia I fua fa ele lianga mai se foi se li poti atu mai le tato market funga le nei tala solulu le tele mana no ai ia o tulanga tau mea mata ia e pe ona fa fonga sila mai le tato atu a minuta le ina nei tai au mai se nei aso to fa se fua e fifi lava to e fatalo fatto ile fa fonga mai mole tato tu
Tau sisi tu la Samo nei fa a per foio Avata vale sepia walemu Tepatau lai telato tu A fai e te le fai te tiny se fa la so se tamata Avata vale Awale so na fiti vale Le fonga umile na no for you chalane Vai lili inuma wala chala no Foglione attitudine tabano Avata vale se yan wan lebu O fau tu amo olem so yamautu Tau si tu la Elega tai samo mi fa per foglio
Ia e fia toi whaafeilo i atu, ma whaatalofa atu, i le whaafonga mai mo mai al tātua tunu o le nei tai au, pe lava o na sila fia, ia o le tai au nei, o le tai au masani fo i o le tātua whelo inga, ma sui o le company a le Escomotos. Le e fia whaatalofa atu, le sunga ia vaonga, whapea fo i wānita. Ia whaatasi ai, ma le la malo whaalolongia ia iuti le umatu whaatasi nei tai au, a vaonga malo soifua. Vea alo leo fai mas fonga tau mon le li pule nga mala ofenga lo nga asko motos fata alo fatu pa ia mal malu se tata o tonu tupu mai amata mai lava I maunga tele se o maunga iti ma alo so vo mon wi ni tai au fata alo fatu foi mau I ma tu bai I le lua va se lua ni tai au fa fo ina o tata por kalame fata alo fatu se uso lai mai mo mai California o mo tele lo nga ya tani o vaonga e ki lo ka por kalame mai Ue makuari. Malo te won ki kai au. Malo fa aftai ia tatou tau fai fa malo le alofa o le atua o le ua tatou au lia mai fo ile nei tai au fo. Ia ai mai se o le ua malo tia fo ile tatou potu fa salau ona o le lua malo le mai o I fia I Australia a. Ia o lau tou fai ngā paanga. Lau tou fai ngā paanga ma le kampania le Yamaha ia. Manaya nei tai au ke loa su mai ngai vaonga o le ma te tali ma tuwein wa kwa umakuli poti o le marketi sa fai mai ta Filipepe o le manaya o le tele o le mea mata ma wapa fo ile tau e o fuala au I fai sua ia wa alo la makaranga o fa kulua ia ai vai foi la ngalela o keimi le la wa umal kala ngole mau kengi ma le kalo mal ka amu ale la kala ngoi le me o le Yamaha ma le me o Land Cruiser ma le ia ma le Hilux ma lo fa ftai mo na ma fa long mai nei ya pe ama le 5 minuto lo fai ato ma u ai ui olea ia o le fesiri ale ato ina mo matua ia so ia o inga I lu kalkalu lo ke mai kai le kum ma lo fa ftai ma na ia fo ile fa salong al pokalame al tato televise ia ma le tato le tio ia e sui fo ile fa fonga le tonu o winga I fonga ta o mafa e o lo mau le market fa ftai vo ia ta vivi no winga I foi na mo sta talo lo mtu ke le lo ia wa o kalangoa lo makuar kau kalo mal ka amu o le la popo o ka amu ke lo mele kupu mo o no winga o lo o fai foi la po kala mat pai le lo ngo ai ke ro ke fai al kal ko inga o e o la ai ka amu o la ai ala ma lo fa ftai ia tatou anga ia o le a se tūlanga o ia tatou is tatou fa pitoa tatou ta vale ma lo fa ftai la mata le Yamaha anga o le ye le ma guest o le sunga ia yuchi na kau o le sapanile o lo va ia fa ulu ia le tatou o lo ia le Yamaha le Pasifika fitu atunu o Papua fiti Tonga Vanuatu Solomona Samoa ma Tutuila ia o tangata rare o lo fa so ina fa tu ina mai a fiva to Tonga e te mita no ia inita ia manisi o lo mai le tato company le ia o le sungal na ia YouTube pe on tar sanga mai si ari pe me faina sa we e observe mata tato pokana
pe ia o le ua mau I ma ua fia I loa company por sa o mau mai va fa sa la pe ma te fa pe ma te mai ma ke lua ka fa ngi a tu la ia fa ia tu smali pa fa tai le le la wa sa si la mai mo e o pe ia tala ia to ma le li fa ola kai ko nga wa ai a studio ma va ai mai ma pe pelo le lo le fatalo fatu I tato pa anga nga tai fali o e o lo fita I tunga I le nga tai fali le fa ngota ina o tato wia ia male ati na e o tato fainga faiva ia le to fa fonga mai le il tato malo falo ni o to tele la vai il market o ia manisi o tato pa anga bo ma se le so na ma fa I lo o fa I longa le o pa anga a o lo fa pena no ma to so tau au ma fa la talata mai ina ia tupu pe ale lango sua mai ma so ani mai ai me se la vai tau fo yo lo I le tato a fiva ai me se ale a fifa fu le ale alia mau ata ua ia le se le sa o le tai mulmule o aperila ni tau sang ele fai ngo fie a o fai no ma to e unga tu lo le nga ele vo to e mo aso e luo se li o le ma to no ta inga se fa mulmule yuti tau tu na ma o le tau mo tau I ale ia te mine ele ai se tu no e mo le tau nga tau ngo fio tau I mai asa mo a o le tau tato o fio o te talo a o so nga si ia pio ka ko ia ka ku kula kiki la no e ia la si tanga o tato o fio ale ia a mata ne ia January I tau sanga fo o le mafu anga ona wale me fai lavana vao ia le to le tau tau me o to no le fale ngau si mea fa tasi e male freito va am tu langa fa pena ia o le valavan tau fi me le am half of tai fo ia ultima company le ala a mata ni ia January o le amato fai lo atu ai si masina ia lumana ai ta pena ia tato pe titi petele ia e pe ia tau tato o loi nei sa mo o le me fai lavana tau fi ia o tau lona ia sitang ina ni te fo wa fai nai fo le production la to ma fai le supply chain fo le mota to I le momoli mai ina mal fa nga ina ia mal fa ta wina to wafi o te milan nei le sta to fast food o yai o tu langa le wa yai ma wi ma tu pa ina le sa wa le oka ma uma o le fai longa le wa telefone ma malu le tu o le lifa ile ati na e fa nga faiva a wa tele pisinisi o tu la I mai ma tu pu mai tonu le tu ia e faftai le soifua ngalu nue ma soifua te e tato o tunu al to tele la le o I va ma fai nga fai ona e fai va ia si feo lolo te mau a ingai pe a fai o yo stangata e pe o yo ia e on sai e el tai mi le el tau el tai mi fa le e vol tai mi mau mai ele fai va e tau le fa tau tangata a o lo ala skamar ka o ka ko ia o tele I fai ala ia ai se I masalo wai uma e toi alu tai au ma te ola o faluan ma o falia ai fesili me au fa tau o fia ia aso le ama wa ko nga fio le kau le ase e lima se lau le ase la po au fa ko le ia yuti how much is this fish in Japan le pasal maybe $50 ia ala wa akal fa kau ia fai le inga pe pelo la ko le va lu le tunu ia o tala fai ngo fie fa ma wai foi se after tai ai mo molia tu fa after tato pa anga tato fai nga faiva e o lo nga fita I tunga le au mal poi tau fa fo ina e fai o va ia o le aisa o to tongi o tam fai nga e o la te mi fo lai ia tato te manatu o si itale tau ia ngalo ia tato e fa pena fo e tele ia nai malu le tunu o lo fa ngotam fa mo ia tina e mo e foi nai la to se ia fa sa fu fa pena a fa foi la sala na se ile wa o mato fa ia le analysis ile te tu pu e ala lava ona si tata ona o me fo yo lo ai si kau si fa fu ile ia ai kelo e lo hapo o ele fa ka la foi a o musua fa mai o ko por kala fa kwa ele se matou por kalambe o por kalambe o mata to ia ai pio se tala na mo moli to el faftai la la sua tato paanga o le si tato o kafi va foto ata no mai fo masina fo no mema o le son la fi sa fa tu langa ai fo ina matou fontanga sa ye maleli o le matou malo le ia o tam fainga o ka mol tau sang fo tu langa si tanga tau ma fa tu langa ia o tau si la ititira e nunga numero afi ono le tele o le mo mianga mana o mia ia fa pena fo yo le nga male la ina tam fainga te mai tai la le ia wanit
mo le tapena ina o tatou tonga e faititia le faafitau le maua ia toe taunta ia le ala pe e tau le fia i wani ta ia maua ma le sapani fa ku vai ele o le mea ngaka ese o mea kaku o le kiki lalo le kau ma ia maua atili a wale maua ne ia ki to pae ai si oki a se tema o ia novemba ese ma nga yo lo leo nga vaunga yo ele kio vai a ku ela e ululi mai le aso lulu o le tūlanga na ngore ofu Yamaha i le o se ofu le matoninga o fa ia e o tātou le ele talafo i lili o le aso mari feeling o le aso awhaia o le aso le Yamaha i ofu Yamaha e le lope u mele tuar sapani e whasanga mele mato company whaia o le ofu ia la fo ia wanita mau ia sauno ia wanita ia malo tato au whaiwhaiva ia pe ona saunova onga taunu mai lava tato o kai vabe lava ona tau dia parts ma ave umai whangatuai taula ma alofa kepu. Olo maua tato Yamalup tato swa o le 2-stroke oil ia mau kako 2-stroke kia oil ia ma olai mau kako 4-stroke famon mole asiasi atu tato ofisa savalalo tato le wai tato savalalo temi nei. Ia pe wala awa tufo ia le numera ua leto ia mātou le numera leo le lua fitu tasi ona o leo o mai sa walalu. Whaamon mole wala awa tu le lua ona tasi lua fesili mo au nei wanita po o Edward ia whaapea fo ima estino mātou te fia fisoswani atu e ta awa tu ia tau ia e mai se fo ia po le ase se fisoswani mana o mia tato le au whaiwhaiva o tato pāts o temine o lo o tamu whailesi tato oka. Ona o tato spark plugs ia tamana vave lava ona uma ia ai lai tele lava mana no ai si tato parts lai maua fa mon mole vala au mai lua ono tasi lua fsili mo mato e vatu ai se fsoswani ia ole updates atu le nai tato totonga o afiva malo le ala se tulanga o ye tato ta vale le la uma va tato se e atu ta vale ole talala e fai al toi ina malolo matu mana ia pe wala vava awa e mo ai tu pe ata o mai ta wala o tu pe alua ale o fai aku nge tu endi va o fa usa de la o mai la sa fu iva onga ka fisidia ko fa me la fai mato fa pitoa o le Land Cruiser male a ka fisidia fu le la waka fia fa le ala se ka mai sa se la ni mas fulu la se la mas fulu fa no ku pe a pe ko fa ko ka se po ia ele a faina le ngo bio ta vale ananga ta o le taimi nei la ia tato ta vale ia o stai mata fo fa fonga le tu o ia peda e tolu tato single cab 4-wheel drive Land Cruiser ka vale ia mo manga fai ele ava fai e fa fie so stu ainga ia nga le nga wa fo ile a wala nga lue o la ka ule anga ka ele fa fo wala ma aku role ngana so sto nga wala e alwa ya tamai ai awala ola o fa popo fo el marto company pa ola po mo rims o no wing na fa tau lava la sene fa ngalo e ri ko va pe sorry le la po mo pa ola inga le ka o fa ka minka ko pa lo bo man fa pa to amana ia o le tau e se e sumenta la mai au i tal no le tau le wa le o maninu mai mo e u mai fo i ma tu fa me sa e kala ngoa va nga se la wa fe o ai ka ka o ia se lo nem fa ela ko pe se la wa mai e la ki lo pe e o o lea ia o le tulanga na o lo ia tato piki apuna o lo ia foi tato Toyota Hilux o lo fai no mo pa u ai le mo fo le o lo wa no ma le fa alo tu lo le malu le tu no o lo fa nga ina tato fa fo sa valalo i le showroom a su mentala mai au pe fa nga ma ta telefoni lua o valu se lau lua o valu se lau tato len line na un fai no vala au mai maua ia petala au mai o telele malu le tonu o fa sili mai tato vale second hand ia mai fiti tato piki apu ia Hilux suikia ia o mato foto anga lelo su mai tato tatal noa e ina i famtalanga ta au e tauna mo moli atu masila fia wale mele tupu maui matupai na fai mai la se quote au vatu lo le quotation o ta vale le nei e fia o le ale ta sanga lua o ta fitu o ta siva na la lua to ale peng lua to lua so to e tu mai fa mai vaonga
o mga o mia vave ta vale la wa approve le lo fa ia le mea la le nga ngo fa ia ko kausa nga fo le wo ia ka ko fa so lo ngo plan a le ia on sai fa ia le peng ka fi o fili approve se ia ulia ta so nga fo o le mea le malu le tunu tato wo fa tasi tato nga lu e fa tasi e le fa no mato to ava tu se quotation pe a fa mato te lo ele o maua se ta vale o tato o tunu o le mea moni ale malu o tato o tunu e o lo taimi mana o ele mana o te fata ioi ia ai fa mole mole o le mato talo mal tu ala e fa si mi il processo tali fo e alta o le mamalo la tunu so vole la va o sa iso e fa ia col causa fo mai ai kaula ve ai la ma o ia e kaula ala o fa mai e martalo ele ia sa kasi po se luai ka vale ia o i fa ia ku se fa mole mole fa utangia male tu ala ona o le tau fa so e ia foi le mamalo le tu o le van fa tani mai le amatanga ni tau so o ke lo la e bo e le fie fa fonga mai o le mai se nga o e ma fainga faia ta le o la fo mai le power fo le ai man tu ala e te fa le tonu e lo la fai un ia unga o lo le o ka ko e o mo la to fina ngalo ai ma kwale ma wa se file mo nga ele ngofo le va e ma wa se file mo o le melia le malo le tonu tala au mai fautangia mai mato fautuang ia wai tat pole ala volta to tala na ma wala ta volta to le to e velo ai tu ma volta to company e tu ma wa ma to e fai ala vale au nang ia o wa va no fo ni ia mo bi se fai sina o fa tala nga fa pala se e mole si la fia mato kest ladies and gentlemen and our dear country it is my privilege to introduce our representative from Yamaha Motor Corporation based in Australia, Mr. Yuji Nakao, who is on a 2-day visit in Apia. This is a demonstration of our company, ASCO Motors' commitment to the Yamaha products and franchise. And through this close cooperation with our principals, especially the visit from Yuji-san, it indicates our effort to secure and maintain the integrity of the Yamaha product, in particular the E40X MHX outboard motor, which is the lifeblood of our twin hull boats. In this incident, I would like to thank our colleagues and our close associates associated with the fisheries industry for your endless, unending effort in creating our economy through the use of the Yamaha products. Thank you so much for your support, and we will continue. There, for your information to our colleagues in the fishing industry, there will be a general increase in the price of Yamaha outboard motors commencing from January production 2026, but we shall keep you informed. This is not a big increase in case somebody panics and worries. No, this is due to production costs and other factors, and because of this, Yamaha factory has no option but to make the increase. And I can assure you, this is not a tremendous increase. This is just to cover production costs and the increase in inflation in the global market. Thank you for your attention. Malo fatai ia mo tangata o masani masani le pepelo male ia ai ono o tatou taimi faafetaitele lava vaoga mawanita mo tatou feloaʻiga i lenei taeao ia manatu o le atou e soʻosoʻo o le tatou polokalame i le taimi masani i le vai asafou le mai moa faafoga mai a le tatou atunuu ma le tatou company o loo sifi ai nei ia vaoga le ASCO Motors. Thank you so much, Yuji, for joining our show this morning. You have a safe travel back to Australia tomorrow. Hope to see you next time. Ia, o le tātou polokalame nā ma le ASCO le nei taeao, ma nui a tele le nei aso Samoa whaasoifua ia. Ai lava wau.